Сёстры з мёртвых паўстанкі запрашаюць на маёвае набажэнства. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Слухай нас, Отче з неба Божа, змилуйся над нами, Сыне Откупитель свету Божа, змилуйся над нами, Духу Святый Божа, змилуйся над нами, Святая Тройца, Единый Божа, змилуйся над нами. Святая Мария, за нас молись, Святая Богородица, за нас молись, Святая Панна над панами, за нас молись, Мати Христова, за нас молись, Мати Костела, за нас молися, Мати ласки Божей, за нас молися, Мати милосердности, за нас молися, Мати пречистая, за нас молися, Мати беззаконная, за нас молися, Мати непорушная, за нас молися, Мати невинная, за нас молися, Мати наимилейшая, за нас молися, Мати наицудовнейшая, за нас молися, Мати доброй роды, за нас молися, Мати Створителя, за нас молися, Мати Збавителя, за нас молися, Панна наймудрейшая, за нас молися, Панна хвалы годная, за нас молися, Панна прославленная, за нас молися, Панна могутная, за нас молися, Панна ласковая, за нас молися, Панна верная, за нас молися, люстра справедливости, за нас молися, столица мудрости, за нас молися, причина нашей радости, за нас молись, святыня духовная, за нас молися, святыня хвалебная, за нас молися, святыня славная побожности, за нас молися, ружа мистичная, за нас молися, вежа
оздоровление хворых, за нас молися, притулок грешных, за нас молися, сутешальница засмученных, за нас молися, успомога християнам, за нас молись, королеву анgelов, за нас молися, королева патриархов, за нас молися, королеву пророков, за нас молися, королева апостолов, за нас молися, королева мучеников, за нас молися, королева веровызнавцев, за нас молися, королева понов, за нас молися, королева всех святых, за нас молися, королева без греху першородного зачатая, за нас молися, королева в небо взятая, за нас молися, королева ружанца святого, за нас молися, королева семьев, за нас молися, королева супокою, за нас молися, королева Беларуси, за нас молися, королева свету, за нас молися. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, даруй нам, Пане, даруй нам, Пане, баранку Божий, який береш на себе грехи свету, вислухай нас, Пане, вислухай нас, Пане, баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, змилуйся над нами. Молися за нас, Świętая Bogorodica. Обстались мы годными обещанию Христовых. Molim się. Prosim Ciebie, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i prosławne zastupnictwa Najświętejszej zawsiody Panny Maryi. Maj łasku wyzwolić nas od ciepieraszniego smutku i одарить wiecznej radością. Przez Chrysta, Pana naszego. Amen. Ты уваходишь в костел, отчуваешь специфичный пах. Это пах кадила. Падчас эвхарыстычнага набажэнства святар кладзе ладан у кадзільніцу з гарачымі вуглямі, і тады белы духмяны дым узносіцца аж пад скляпенні. Это сімвал ушанавання скрытага Бога, які пажадаў тут пасяліцца і спадарожнічаць нам у зямной пілігрымцы. Хвала и прославление належит только Богу. Мы повинны оказывать Ему наиглубейшую пошану и хвалу. И Он наш Бог и найвышейший Пан. Нема истоты большей за Его. Але пришли часы, когда человек почал кадить сам себе. И он захотел занять место Бога. Человек побудовал себе трон и призначил тех, кто повинен был ему поклоняться.
чалавецтва і тое ж адбываецца цяпер. Чалавек хоча ўсё вырашаць. Ён ставіць свае чалавечыя законы вышэй за Божыя. Бог сказаў не забівай, а чалавек стварае умовы, в якіх можа забіць ужо жывое дзіця, якое яшчэ не нарадзілася. Або хоча пазбавіць жыцця старога хворага, які ўжо ў безнадзейным стане. Бог загадаў не чужалож, не пажадай жонкі ближняга твайго. А чалавек насміхаецца з яго запаведзяў і не раз парушае сужэнскую прысягу. Так адбываецца з усімі іншымі Божымі запаведзямі. Кадзіла для чалавека, а агара або знявага для Пана Бога. Мы баімся кіраўнікоў, ліслівым перад імі, каб толькі атрымаць вышэйшую пасаду, лепшы заробак, пахвалу. Мы пакланяемся людзям, крывадушнічаем, займаемся фальсіфікацыяй рэчаіснасці для ганебных, часам каварных мэтаў, а ў выніку не ўшаноўваем Бога, зневажаем Яго веліч, не лічымся з Яго правам. Езус Эўхарыстычны хоча выправіць гэты парушальны парадак. Ён прыйшоў на зямлю не толькі для таго, каб выратаваць чалавека бунтара, але таксама, каб вярнуць належную хвалу Богу. Толькі Ты святы, толькі Ты наш Пан, толькі Ты найвышэйшы. Хрыстус, як чалавек, прынісіў сябе аж да смерці і смерці крыжовай. Езус усклікае: «Ойча, не моя, але Твоя воля няхай будзе». Езус шмат разоў клечуў перад Айцом, каб яму аддаць найвышэйшую пашану. Усё яго жыццё было суцэльнаю вялікаю адарацыяй Айца, жаданнем кампенсаваць яму людскія знявагі. Эўхарыстычны збаўца, Ты застаўся сярод нас, каб дапамагчы нам ушаноўваць і праслаўляць Бога ў Тройцы адзінага. Бо толькі Ты святы, толькі Ты наш Пан, толькі Ты найвышэйшы. Твоей обороне отдаемся. Świętая Bogorodzica, u naszych potrzebach nie pogardzaj moleniem naszym, jak wszelakej złej przygody, wybawlaj nas zawsiody. Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, opiekunka nasza, sucieszalnica nasza, Ty zastupnica nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synu swojemu nas daruczaj, Synu swojemu nas oddawaj.